Turun kena marama dorbo kena ngone leo totok na vitokani na buku di serwe ya ser lang mantan nunggu demoni kemuni dora ser makausar mabir mana mangga-mangga na loma di tembara radio bulan dua bata sabo beken de ruana miniti sale induongo me ono na keloko ya sabata kila beken da rubio ken lomani awa butu chuka ni bikemuni no muni tokani go pedila nobo oyan bikemuni sangi siama chuka mai matai and kinda baga chuka nonda bulangi Mr. Semi Tukana nonda programungo etana chuko bakai labo ena bakarau muka Money Friday katanda ukilanga sa singa farite nga matai sa tawatanga kene kerua sa lebu saranga vireyaki sa bakaole mbuno wale ngai kinda tal monite sa tega butale tua mu kere kwa ya chukukina na turanga ya nungo na singa binaga ni kuwa na bakan dewa tagabia una punita kuwa bango ko tupe na mo Mr. Tukana iyo robital no tekina manda silin vango kero vital no ina vital no tau tu no kwen ngai baka matal ti kwenga batakin indua na kambani sendo ni songo ya dana chuko na sole au nuli na numo na sole au na numo na vikadi bini brother ba Pasifika ya berto na Samoa vango ko siang go indua na ka
membaleta chunga na silinio ni chunga ba kasamo ya toro mantanga na ngono binanggo Mr. Semi tukana turangayanu kima misakin to ba kemunu na kai binang ni kuwa binang sa wale ni rawa ni ngole mai mentala mai vital lo tiginanga indua naka matai e ba tumbur nan dan rai so ngona e ba marau te kenda so ngona e ba bunu tu menta ba kasama balabu ona likuta mai ve so ni kakana andua ngana noti kena vida na coins urang oto chik na ba madala Mr. Tarikin kidi na kena sanga ichu me parara mata kinon ta kasamo kenda ni to okay o ya menda convert taka na vakasamo ni nonton do kuta na kamunanga mele posaki kinendo na marama o barong oto to kabango kwa ke baka kuta indu ko tol na undol ke nandu ko lima nan raw na ken raw velu nat kamunanga ya to bata tunga mbale tini tabo ya na nonda iya unai toke ke baka anta na kuta na ilavo na buna ayro no differentiate ki rawkin au sabang goi kenda mbaka menta sale bosaka mbaka endo aeleo menta sakuni kota kamunanga mbale tani enda singrani differentiate karena na non rondu velu mbata ni sana labeani raw to bata sartunga na bakasama bu abure bakasama na nona bosa tiko na kenan dola bichu na stoni kanda bu na vida na uasa ochia na bugu di bakasama bata ya enda na chiku kina ke Mr. Sem tukan me bakada kene bakaraw o saboreta kim sakin do kemuni oni na pambulo manda be kimami Mr. Tukano kila ni sema chiku Australia ena kabina ni kuwa ni baka mazala te kemuni sarmanda baka matata ni turanga ni vei ni vasu vei ni tautori vei ke na nomu ni background todok mero ni matata ki non to vital no baleta silini ena kabina ni kuwa Mr. Tukan Unawalevu ratu peteli u babin binang sarwalevu na ni may solitun donango na ugo meron ni may dotu na nugu waitabi na nomuni programa na mbongin ni kuwa may nabunong Gorio San Francisco na edan nabagay labo e nabagarumbuka tomando na biya po matal tekiao simitu kana na edangu au dabutu sa may na dono udin batu may na tulau na edan obono batu Dua nga yanu ele ronan raw lim sa bul chumbenga se donan raw lim sa bul le chume na korno ngon ko tigino tutoya au basuki mua mai na tikino mole bu mai buno balako au bawati na watingo daputu sakamai na korwaturanga tumbo mai na yana no kemba na tulau telenga sa tulso bulkabitu na baki ni robo mau evana lubikerau ruana leo ruana tangane evana makumbungu ruana tangane ruana elewa au ambulanga mai suba au sudu mai nambua koronga mai basenga kiratukuna memorial school koro mbuli go ya na koro ko ambuli oratuskuna na Nambua village and Nambua settlement. Ia o abuli mai Nambua Fijian school me baki walu kina na nungu buli mai na primary school o ngol sarki Ratuskuna Memorial School mo laki baki rua mai kia fomu tolu fomu ba au ngai ngol sarki Konikwila Maris Brothers High School mo baki mo lakona fomu 5 kina fomu 1 sa utingaya usang oleh sarki na University in the Pacific level kina nunggu kuroi ni physics na fika kena physics maths kena physics na utingaya lebuli mai balangi na Queensland Institute University of Technology utaka postgraduate diploma in computer science ngole saraki na University of Queensland mo takabakina nungu kuroi talanga masters in information systems nungu taka tu baka na sana pa mon libu sa bas ngul kanto na bak tupe sanjin sa bas ngul kanto na bakin na ka sa baki on sa ngul karuango ese tos chunga taka pa mon libu isa nango tupe
Dak sa boleh bu malo boleh bu tu benua bambu sama tata weekend na vital noya pi wala usar nga na vital no vala chuka da kai vida di kuwa ya bu bar de otak intal ngali wike munu u pas tel nga ni onu ilau kembale to ron vital no ni bagala u bolete kita to mai ilau eta ke lebu tal to awet to silin ya sabi naka na buku di vital no chuka na to chuki na kai vida di kuwa na ngre batal ngaki baka so na vetar chuka mai na non do vital no radio bulun do bata most welcome nga mai na nomuni taro ko sabari taka chiko vakai lavo ena vaka rombuka au ngandreva muni na vaka madala taka manda nioni tuku da nioni sema mai na fika na physics mai Queensland na nomuni vuli mai nambua uni boy chuku nambua kor don bulu binaka mai torokina bulu binaka na matubal na tamani chuku na rana bautia do vida nang kasi nambua korea ondo kila irto binaka dona nunggu momo British Sami cukutal nga sama ibadeng momo bosa ra kay nambua makawa na buno ni susumay kina iya ni pa madala manta mendor na tiga buna manta na nondor vital lo ne kabina ni kuwa membaleta na ilabo na ngona dava interest ke munikina na vakasama nguri na sole ni pa madala mandikina ke na kaya siya matikina na nondo ruto ni vitala no ne kabina ni ko vinaka tupe tomanda una via baretta ka na no gusta kata tu ba mon libu au atrai vida na systems ni banking systems superannuation systems na no company na software factory limited ka watu yo taka seharusnya bul karone baki na ngonongo tena bengo na kede o keto lako kina na be atu na Pasifika me keto le wakanda bera kina na neto systems gainto na kaya lo tiao ni o ira kede na tukungoi na Pasifika mene atu Pasifika mai Niue, Tonga, Samoa, Tuvalu, Kiribati, Vanuatu, Solomon Islands, Papua New Guinea, Keivichi toto vata kede na lenga ya do weekend chiku na lenga ni singini tu weekenda na baka sama ni baka bule labo senga weekenda na baka sama ni baka tumbu labo au senga ni klase daba na buna ia nungu sala ibu tampera na bi sistem sungguh na bi Pasifika sa tini kabana yang baki nangona utatandra taka tumekina mendavo endo na nonda system o kenda na kawai toke ivici kawai toke mai Samoa, kawai toke mai Tonga, Vanuatu, Solomoni, Papua New Guinea, kena ve atu anu kede na Pasifika. Me vo kei kenda ena nonda baka bule lavo, kena nonda baka tumbe lavo. Sala ko chiko na talo no ani baka bule lavo, sala ko chiko na talo no na financial literacy program i bici. Baka talo nga kina ve atu anu Pasifika. E ando na lenga levu etiko singinin dua na vata me buke kenda kina kembal na lenga se tikunga ko ya sange babu na me na budikina tatandra taikina men dua na nonda system na kawai toke sen wala nga kenda ibici we kenda kawai toke na dem Pasifika me buke kenda ko na ya keto tarada kina na system vongo na vata vongo na edana na sole ba leka ngani sole vaki sanjena dona ibakarau sambo to toka pagaochi au sangka sime au sangka ipakasa mataka na kango tupe na nunggu redo ya unang bulo baka sole vaki sa tale taka sarangana longo o ya undo tunga ya useng ni taranga watege unang kampani vici o taranga watege unang kampani mai Papua New Guinea au sala ko chiku mai na nungu ambaki ni bulongo sambaki on sabul kerwa au sangai reida lesu na nonta bula na kau itu ke Pasifika santo na kai tali takina na longu na bula ni sole baki ko ya babu mo ba na tukina na pata bungo me sole baka leka nga ni sole baki iya batongo na kene balbala ko ya Niko ni santo lava na nomu ni account ni sole ena oni na gai rawa tale ni oni dolava
rosanga bulu se tol sanga bulu na nomni account de la lai na ruku ni nomni Main account. na ruku ni nomni customer account au sa create takan to nunggu customer au sa ndolaban to nunggu account na sole na ruku ni nunggu account au sa ngai ndolabo talen dona account ni liba dona account ni wine dona account ni savings or tono makumbungo e vana makumbungo un lavo e andona vokete virto dona vokete vi Joseph dove Ezra dove Hannah dove Netanya rani un lavo talanga dona account ni groceries dona account ni mau dona account ni songo ni davana somate au sanga in built tu e vida nei lavo na vengo na kedo vi somi kina na ve madao se ve madao ro se ve bula biuta e limsanga bulu nan dole ke rosanga bulu nan dole ke chinan dole ke limsanga bulu nan dole ke donan ron dole na groceries na rent bita kina donan ron dole se limsanga bulu e va tautu na vengo na kedo vi somi kina na ngona nga bita kina na nomu sente na nomu ni account ni sole sangai vinda na sole nei lavo ke dea mena gai lutu sombo kina vi vokete la lai ko wa madal tato ya na kena bole le kangani vi kau bole le kasar ni vi ka membalata na vata bongon na sole tupe Una sabole utura kina marama daru kina onella usibi na ona tini kandu na miniti bakanta vara ramata kitale na buku di baka samango ya na sole tini kapana embak kina munita tanda taka cukumai tegabu ni sa tegabu nanga muni kampa no tuku ni tegabu tahun 2 tunga ya na konsep ni sole baki senga ni kabo ya se rata kabu tunga mo ira na non tangkasi mai liu dari na vida buki arto da butu kina vikito we arto lei ngarabo na nona werengo toki e vatu bana non dei tabi no toki kombeka kola mikina na bakasa mani sole bakingo ya na tama sarama sandu no munitu na ni lako na wabu na pasifika ni levanta berna system todo ko ni no muni software systems ni divarta kan sa basa bulkan tuan amba kida no muni bingkarabitu na tambanango na tama na buna enrendre kina weekend na itauke ni bibuno kedengo na bagaedor na baka sama gombaleta ni tandoro vital no patki na rito na wekanta kortosa do di tunga ng business irsa kilabin na kasar tunga do na nunguni basa ni bale endo santo tu talo ta kasar ngamay ang kay sutunga ro nungu dorobo santo labo non ro account okay nito baka me sali dona tarumina kan kori bango bleto kenda na toke na Pasifika kenda to bullet chugo na tropics na kenda to kaka na sing ni dem lago tunga mai na wate bu me ado mai ni kwa kenda to na sing lenga na kaka na to kumikina to lang ngai wai to ngoli mai to kana singin dua na konsep ni savings tu weekend me bataki kemni na satu mai gorina na bunua do bata kata-kata winter, spring, summer, and fall. Mungkin sama tau ningon nga ni sember ni winter sarti ko sosonggon takabata na kamer maroroy tu me ado ningon ni winter kanya nakakaner so. Kinto to singin do nang to winter. Happy go luck O pambuta kombe kaya isang atu kinabikenda na concept ni wakam bule la bo sing ni waka date ginon to waka sama bleta ni dana singilanka tu na tropics siya nakaka na buo tunga the wiri tunga nakaka na keo molmulu ngano mutite ya vana ko nangailanka kina iyo ya na ambek na buna kenda molmulu mutiko kina na tambanong go ni wakam bule la bo kaya tambanan ni investments na baka tumbuy labo. Santina. Okay. Ni bagarita ka chungori di tuiponua. Iyo ni bagarita ka chungori. Iyo okay mo ni sabi na katame saba kukuota kina baka samango nangono go weekend na ito kina tabo na buna. Oni sa kata kina sandre may nambula. Si sasyang ang bawa kakan. Siya tabo.
Siya baleta wala serangan itu sambulang ko ando ng bulan ni new economic environment Hmm. sabe sao nakakede esa voli na ilabo nangono ni basa mendando vi sao sao erto la ko may banua erto ko to may na Na yaw visa. may banua kendo to may wai kendo to ko to nga may yaw may wai ndang basa Hmm. tatoso sabi siya nga to kabalila ni ang to kang basa nangon ko sa Hmm. dota ni sa ng bula ni yaw sa via via visaw Hmm. nabuna yan talang kachukin ng balata ni sa toso na economic environment sa to siya to sa baka to sa ambiu to ko may muryo kento to nabuna ya ko ke to sa via bako ko ta kina menda visu ta ka balilay na nonda balilinga no nonda do baka sama ta ka menda do marro ilabo ka baka tumbo ilabo kaya nabuna kito to yob ta kina na sole merawan ninda vinda vinda ba binana non dai lavo bete ninda la ko ninda lindo lavo non da account non do nan banke sulinga weekend in do na bank account e tu uma nai lavo na sole sena e sing tu uma nai lavo sa vinda vinda isaranga na buno en la kina ko sana ge banga takanga na ngona en nganita na vokete lele ya mena banga takina lavo sa la ngona ngona ni groceries kona banga takanga nei lavo ko chigo na nom ni groceries baka ni sa palan tua somate mo tataranga kina no mo bokete ni somate Siyang tali raw ni niyong sa galit tatar tali mga vitali lomea. yo erawa na erawa ya menda kakwen leitara na bokete ko chikina rende na wai kina liba kina savings belato kito loktaka ke pa kamandanga usanga mo leitara na no milabo ko kumbita ina no mo ni bokete ni savings wakara me dona bokete mbeka ni dona makumbungu sin dona lubengu Hmm. mo bia leitara ya sing ramandanga vio mo leitara Sante. loktak na system loktak ke umbite na kaniliba me sa malaunde mai bango sa la mo tavale bango me ka sa via tatar kina num son liba sa na tuno to ma so le sota na sindra no tara na labo chuna num son liba na la nga be FEA se be EFL so ni wai na la nga na no water authority of Fiji na sing la ko sing ranin to tale tara na labo sa ambiu na be accounting go ya no groceries erawa ni kutaramble te nyo bol bol chikin na basing kito bang tana QR code o bol bol kino selectaka groceries account bol bol kina na ilawo ni somate o sana reda to kina ke sandu lenga ina matu vale o tatar kina no mu ilawo andue va mau tatar kina vokete ni va mau Hmm. mo soli mai kit Bilang me sabar yo. pato Ya ne ba to ka. Ya misto to kana. Ni tuku naman o ya usiang sar tungan yu sekila na sole. Ni guide te ki au manda ya ni. Mo na la ko ni bata pelo. Me ba kanga nulak nga nang bangke le filter kina form. E chugu pina kena volleyball bola. Se da. vinaka vi kemuni na tu mai balangi Hmm. vi kemuni na tu mai balangi ni oni sakira mai vi urusan Ramadan ni sala no prime minister na bula sa uchimbe ka sa ni krea chiku vi kwa me alo vinaka me ra ni dola ba me dola vi o vi ci ver na vi banke vi ci moni dola ba no ni account Iya. na vi rendre toka kito Sanjin. na sole Ha. kito na sole o tunga mai keri San Francisco se Washington Ronga ko. Iya. kondola ba no mo account nakanga metigu kimni na numni driver's license beka mendo na numni ID card kwa chuki na kimni tamba Hmm. na numni ngono ni sudukina ke na numni address iba na gori ni kakun lang kata le vici na numni ID nga may keri moni na biuta mai me kito may bandin din ta kina yon dona ngoni ko may vici kito sa nangin dola ba na numni sole account Hmm. iya evango ke baka ko ni banga takachiko na Android phones Hmm. mo ni lakwe na Google Chrome Iya. ni banga taka na Google Chrome o ni na type ataka na bos na atu link ngo na APP. app.sole Iya. dash fintech
fintech.com. Fintech, fintech.com. Ni tabuta talemanta go vekenta. Au pambuta sa para rotek sar na vital nongo mondolava dono musole account. Wakan do tal Android ngole na Google Chrome app Android app.sole-fintech.com. Kaya ka ni bang tak think tank. Think tank fintech. fintech. Oi, fintech. fintech. fintech.com. Iyo. Kaya ka ni bang tak na iPhone. Oni nalako na Safari, ni bang tak na Safari. Ana ni tureyo kito. Kaya ka ni bang tak telesona browsers tani. Sona lenga sing sona ngona sing compatible Okay. Iyo ana buna ko oni na lakungan ni browsers ni type takangori app.sole-fintech.com sana gay lakumay na wika na wala tuku keto vinakata na sole muni na watu Roma. Na sombe kana wata taro na chuna da mai singi chukina na app store gori. Iyo. Da mai singi on bitukina na App Store se Google Play. Pango. Beta ngona kito abi na kata kina me kito le phone verto na App Store batikina Google Play. Tongge bina kata merto dua tal na non to cut may na we transaction kede kito da kaba. Erto bina kata merto kata kay 30%. Kan palang-pala. Habis yang ambau ngawet tamay. Kan palang-pala tupe. Sa lele itu mata neto transaction fee. Neto transaction fee rosang puluh kali mangana senti. 25 cents. Every transaction. Every transaction. Mo transfer takani go be kemuni $10, $100, $2,000, 25 cents na neto fee. Flat. Sanjin. Na ubang putin da para ramat tagi chuk na kabi na kuwa menang gayo china vital nongo to sana tawan na dundo na bokete sana siyang talendo tatar bogo vitalia dolan na sole account. Binak na para ramat tagi tos chuk. Saba ka kata-kata tagi chuk ma vital nongo yo. iPhone na Safari, Android, Google Chrome, sa ni bari taga chuka sana butal chuka na radio bulon do bata tu ponwa. Iya, sangga tal toso. Iyo, ebango, nangono ni dolaba kina nanom ni account mo ni selecta ka na Fiji-based account. Mo ni nalako may na option mo na selecta ka. Kito na kaya nga mo ni selecta ka na open a Fiji-based account. Nalako tayo may. Kaya pala na nomni account kede o kaya na tumay balangi. En dolavi eviti. En dolavi na nomni account de eviti. Kembali it's denominated under the Fijian dollar currency. Sanjin. Iyo. Kembali kem ni na tumay balang ni san dollar na nomni account de eviti. Na vei vula se vei mada rua. Nimbitu chiku may na nomni lavo kina nomni account de may eviti. Nomni sole account. Ni vako to may kina. May na nomni bank account. Ninsan gay vakota $200 na vi mada rua se dava ni se $500 ni vakota chico mai kino nomuni tombu na nomuni sole account chico vici na ngona e daka kina endona lenga i vici era kere ane na kamuni kartu i vici o kemuni tataranga kino nomuni account ngori ni nomuni sole ni vakota verna non sole account era na kamuni ertu i vici instantaneous instantaneous. Ni tunga may San Francisco ni access taka na ni sole account ni transfer taka na ka kendo na lenga ni somate sendo na tarvale taka may bonua se lenga ba se do na songo ba ni ba mau ni transfer taka ni lavo may na ni lavo nga se na bokete ta nga ni create taka na sole ni ba kota kibir na kamuni karchigo iviti. Sabinak. Very interesting na vital no sala chungo. Lebo talaga sa taru chiko ubambo ni oni na soma. Dungo, enang andre bimbe ke me nanduan no mu
bank account may viti meraw ningay zaka bata kina sole ngore Senga. na mo account ni Singin sole nindo na bank account. Senga nindo na bank account. Go mesan nomuni bank account go na sole. Ngona nga ni santo labo kina nomuni bank account TV na sole sa kwesra nga ya. Senga talin li create ka na ANZ, Westpac, BSP, Bank of Baroda, se HFC Bank. Senga. Na sole entambe chico bango tupe ona via pa madal taka. Sole na vata. E rukuni sole chico kina rona bank. Bread Bank ke BSP Bank. BSP Bread Bank. Ronang banking ko chukina na nito trust accounts. Doon na trust account chuko na Bread Bank, doon na trust account chuko na BSP Bank. Sangay wakataw nga vi kemuni may wala niya na nomuni wakawilabo may na nomuni banke may keri may Amerika si may Australia, UK, si buno ta nga nindu itu kina. Ni wako to ni wakatanga na nomuni bank online app ni wako to may kina na ilabo kina nito sole trust account. Bread Bank se BSP Bank. Ningi lewanga se vivirongo muni wako to viraw. Ngona nga ya may kina na nomuni labo kina neto trust account. Sa pikta ka na neto system na damuni na sinya damuni na nomuni sole account number kunin bito chiko na nomuni narration. Ni dando wako ilabo. Dando bito chiko na narration Moni na built na nomuni account na sole account number and a narration. Na buno ya takataki na neto system. Kaya kao ni singa ni bito na nomuni sole customer number in a narration and na may viritu na nomuni lavo kito and singi kila na system neto system se o de impe kay pako to manila mo. Me ado sar na ngono ni sana gay giri may kina se ni vitar tarmene email se message may na buno kito sana gay via bande takina. Vide ko bako to may na ngona daw ko bako to may kina bangke daw may buno tanyo ni bako ngona nga kito sa bande takina sangay lako takina nomuni lavo kina nomuni akande iya ke baka ni sambit tu may na nomuni customer sole customer number na narration e va raw takana ni tu system e piktak nga deposit taka kina nomuni sole akande kempan bala tupe sa sangatal ning doon na sasang ni po yung bale muni create takatala yung doon na nomuni akande ina ANZ sa Westpac, BSP, Bread, HFC sa Bank of Baroda. Sabi nak, yun ang dola po yung doon na nunggu sole account. Niwala ko ng bangke, yun ang dola po yung doon na account orto na charge tegi niya umanda nga $10. Sa evita nang unong ko, kaya bakali business account sabi ang raw ng dola. Yun ang dola po na sole. Kaya unang lako ni sandongo, kaya baka unang murya na may system kedri bura-bura, nothing is free. So, ratarong evita yun ang dola po nung sole account. Kaya mo nito ko na, siyang sarang doon na ka, Singin doon na fee ni dollar account isang mandangani kitula baka mendo mandangana ilabo mombito ino no musol na ngono dollar chikin no muni sole account isang talanga vi kito singila baka talanga endo na monthly fees me bata ka ibichingo ke umbitikin $200 ke la may na ang pagmengo sa dangina ke $200 kito sang no monthly fees, no subscription fees, no opening fees. Siya nga mandanganin doon na ilaba kimunin beauty na nomini accounting. Nabuno ko. O tako somant. Yun daw sanang gayong bula ba kayo ba? Yan doon na taro, ililibo taro ko chiko, nangunong kaya baka ninarita na sar-sar lang ko chiko. Sa siya nga na service fee, singin doon na kay lako yan, sa siya wala ka ni siya nga tuzo ko nga. Nataro kayo misal natarungan, sana ngayong bula mo kayo na sol. Go for the record, kaya nga natunggo. But na both ways, Kito sana ba mo? Kaya kito nasulit ko yan, nando na buno ilo manggor. Na ba kayo labo tukin na tawkin ni sol. To sana investigative journalism man dabalilay turang atibon mo. Natarvin na kitong bula may narusawul ka 5 na sendi. 25 cents. Kim balang-balaya na bingo na kaya ni transact. Kim ni nasulit ko kito, rosa nga bula ka 5 na sendi.
Navuna lele kina na nito ilavo-lava kina nito transaction fee ngo. Belato kito automate kede na nito daka baka mon libo-libo. Mona libo-libo daka baka taki koya. Kito singinin tambi tu wataki orto Vodafone se ANZ Bank men rautu tamata era line tu mera da kabuchu na reconciliation na dapsul. Kito siang automated. Ya na buna kito rawa nimbula kina na 25 cents. Kembali bala kito daka tupe kito daka na volume. Kembali bala nito ngangandre chuko kito me kito ya taban donan raw nondolu na leo ni bonua meran dola account na sole ke bakaile tul sama bulu nondolu era transaction dona singa yang bonto ni labo binaga toka kito na rawati kina na sole na 25 cents ke bakam tanga chin nondolu sero sama bulu nondolu na transaction dona singa ningi bakasamtaka rusobul kalimana sente me tul sobul nondolu na rusobul kalimana sente ya kito na rawata na dona singa so kito daga pa malua kito sa automate taka levo nito processes ngo kito sa tarada ke chungango na levo ni bonua mera baka lefomu mai kina sole mera ni kito mbula kina na 25 cents. Ndo tala targo sa kito sa na ilobi ke munisar juga ni lo munison baleta e pango ele bunango na lebi ke mamsanga ndo levo kundu ramot itu ba go gore kelanga kito to itu ke ngo foga record sarong ke sartungango baleta mantanga ubaka samata ke baka mantanga ndo nan raw nundul na itu ke duran na sole ke baka donan raw nundul talanga na transaction 25 cents a day sando tamani silini levu sa nusa puana sartunga ke munu ena buku di baka sama ya njina ni kay lago chuk na kena distribution isa nango nas kena solo baki chiko elele sana ilobo tele na munutang ena buku di ya okay sa chuk na baka sama ya sana musu kena sole na rusabu $5 ni leindabo tale rusabu $5 tiba no rusabu $5 yo ni wakarita ka chuk ni ruwa na base ruwa na mambangge ro base tu na bread bataki na bangke tele terap oro na bread bataki na tele kena kantu BSP na BSP oro na musu ka tele nga non rofi ro musu ka nga ora na transaction ela ko ni bikebuni. Iya. Ke bambali ni ngola ni bena sole au musu kana sole roso bukele masende ndreu raungo na non rau. Gore saranga. Ke bambali sabe bakale ba dona third party sa tuilomea. Ko tarro kina wata ke musu ka ngani is there a way mo musu ka ngani bandon don ve ke munu na sole. Iya. Dona se tabo mate tabo kena regulation system na law mai wichi Dona tarubina kan gori. O bambu ni maroni ko to mena regulation. Beleta mo obian kata mo bare tak ramba ni kimuni na barongo chuko na kambong ni kuwa ni okito wa wana no biketo tu na Reserve Bank. Endona yang baki to rikito me ketong rao ni solikin biketo na ngalala. Migirao ni kito operate kina. Kito siya ni langawangko vita na technology still to tarana system kito umbitan. Siya nga. And dua yang bakin ito sa nga toka patikir to na pi volvolay. Lakot ko na pi volvolay. Wale form mo to na Reserve Bank. Iya, lestal madamay na taro ni taron chumay ko rin paleta na fees ko to musuka or to na third party ng bangke chiko mo ko rin. Iruso ulo kalimutan ka na siyente siya. Keto singkila dito. Ni bakot may nanomunisente bangko sa chiko nga nanon to set fees. Sa chiko nanon to transfer fees, sangkay chiko nanon to foreign exchange fees. Nangono ni bakot may kinanomunila po may balangi. Yung ni bakot may na World Remit, Rocket Remit, Western Union, MoneyGram, sa bakot may ng bangke tinambangke chiko na transfer fee sangay chiko tale na non foreign exchange fee. Yes, ebito pata na fee and sa kilabi na kanang banke. Okay. Why should I come to Sole
Baleta Iya. nilai baru ataki on lako Iya. nganam bangi. Ni bangi Iya. te kimai manta. Na tapa me kimai misi lako ini kin na sole. Iya. Ni ron yung nangole ngai ke na Bank of Baroda. Bata ni Iya. duang na fees ang dongo. Iya. Well, Evango, na tambana ni vem karabi chico bikito na sole ngona buna ngondro sabi tal no tango se na da batale me kima min dola bikin na sole me kitu sa dola banga bi Bank of Baroda. Evango, na tambana ni vem karabi kito tayo butang ngona sole seng ni do ber na bengo eto to bote kito. Not a single bank in Fiji can compare with With sole. iyo singraw. In what way? May na bata-bata ko kito da kabo kito me kito rani sulia kin na ngalabi kimuni na leoni bonua vici baka kin kimuni tu me balang muni dola batali kin e vida na kaunde e na nomuni bata-bata e sing e vici e sambo kandrendre mondola mantanga en dua mo account sambo Vida bata fomo le. Vida bata fomo ke na. en dua account que un levian dola batali rua sambo un dua kan vital no binak yo kito siana kon tambe sartunga no nom sitting room kon dolavan dona na accounting go menungu kani kango dona kani Christmas vacation dona kani housing project on dolavan dona accounting kan dona accounting go mun dolava me kani watambe kintuana vertona lubengu vertona makumbungu sing rani takabaya na bin bangkita leso duin na tamban ni bin karabi kitu rawat ni takaba na sole may nabikar takaba sigo na bin bangkeso Udah kadi kepa kau nambi teman tengah dona lamsam na Fijian Holdings Unit Trust na ngono man tengah tantu lirite kini ucin do nembaki so na ngono man tengah ta kuri tel sangka indo tubulilai wala kani ono nga pasyente se pointi ono pasyente patu ya o baka sama taga chukungo na buku di baka sama ni solengo na ngona ta pasana raw okay au tega buni kuwa iya auron ni tega bunga ni kuwa auron ke baka mati ni matagang gupu kemdo ron imbiten don na go sa to siya mata bale na taro kamanda au join ngai ni kuwa iya ni mata ke mati kino kopu iya na singraw ni bakahan ko mo do nroy ni takamay siya do mo takapa do na itubo-tuba bango as a customer mo nalagngay niyo na ginangan niyo siya kay tegabuyan ni mo ron ni tarando asilin mo tarana silini oy kombit sa kamanta varuan bekan ng transaction vatul sa anggiri tegabiyaw kopu sa buka tayo may supa sa may lang kay CWM. Ang gira ni Bikim do as a customer. Na bakit ano tara go for the record. Around kim do mbite kin induan na baka induan na kena lawa si mesa bunga sara pocket ang galitara. Siya ano ba na bokete na boy ko biya tatarki na bokete sara nga ni mating ko kaman ta singi entolo tu tawana ni sanga bebe $200 rua $5 bita ni run transaction sama teu pu au sangir sara ni indona nom do pala silis au chuka ni pala mula gani bici mula ni mandai kerin do asili ne chukun dona baka sama ba ya entol ebita na max se metore undo na ngona na nunggu satu ilo matu lembak se indo nembak usa running gate draw ta kanila ba siya na ilabo ko keto grace tagichigo me labo ni mate $1 tu keto singi lock ta kana account ya na bokete keto grace tagichigo me kaniva mau singa ni loka keto singi lock taka $1 binakasartunga na ilabo na bokete nga ni savings na bokete ni son liba na bokete ni Sony Wai bokete ni rende ko keto lock taka na bokete ni groceries na somate na boka mau ele butale na keto gris juga $1 binakatu o kimni renta tarkina anytime ngona da bunga kuni via tatarkina na bokete ya chikunga vida na bokete keto lock taka
Na vo ketenga ni vo pulei lavo. Vota ke na sauni libo na wai na rende. Ko ngaya ke to lok tekina. Ke mambala sole ona taka chinga na ilabo nga umbite ni loma ko singren baka mentona loaning system baka bentilangan ni selela ni labo umbite loma oyo ko sabe so mika na nunggu bata taro au no ke so umbite ni dona nrau me baka ni ruso kali mona sendengori ni ke baka sama teki ke baka limona nrau na undol na itauke satu ini loma sa multi millionaire na millionaire na sole concept Kimitu semberi bakasama takantona bakasama baya onangeli taranga nakanga wasambi utilom ke mambale ke baka salengo pu na taranga what the heck ona taranga na ila ko ambitikina dona ronan tolo ko ambitikina ya na pocket ni soputu ya tako ko saranga mai anduan ronan tolo ngaya ko na sulia santina ina ko bi barra matek chugi mai dona vono vina go taramengo beta na lako chico e na milioni na ilavo e na durtu na trust account au saba kasa matoka tungo e na lako na dona na milioni na lima na milioni na ilavo e na tuna neto trust account kina Bread Bank kina BSP Bank ia keto senga bakando ni rawan ni tara beletango na Reserve Bank na bangelevu ni matentu na Reserve Bank ebe ya ruana madawa evango ebe ya ruana madawa me orto na reda na ilavo e chiko na neto trust account ke vida na ilavo e chiko na sole orongo merau na match to the cent kembal bala na ilevu ni lavo ko chiko na sole ke na ilevu ni lavo ko chiko na neto trust account keman len donan raw na milioni sar na ilevu ni lavo chiku na trust account men ndo talanganan raw na milioni men chiku na sole account ve ya rona madawa me la ko chiku na report ya to na mai reda chikorto me ro kako ni ve me rosing ni equal they must be equal to the cent yem baleta talanga ni kito sing tararawa na ilavo ni trust kito sin ni trame kito le investa kito le voli hotel aqui na se voli property se dava mengito ngai rawa ilavo mai kino me kito ngai suliana dividend ve kemni na member se sing rawa ve kito ya e vat tambui belata ni eran na category ni account ni sole ka chiko ve BSP ke Bread Bank na trust account iyo sangay chiko nga na nito operation account in banking ko Bread Bank ke BSP Kwana 25 cents kwa ndo kat chico ya ela ko chico kina nito na nito operations account. Sa chico na trust account, sangay chico nito operations account. Wala sa boleh turang kena marama darbo kena ngonel ya sa nabitan lo ni sili ni sa pala juga sa totol talagi kena kante ni ngauna yo pa bina kan ni jadi turang ososo ndalo bitan lo tak sarwa bina kan benda kila bina kai lebu nango dan tamai patorong ir non da bulang da tarong utunga Indonesia da po bina ka Mr. Tukana da sana tarong saranga ni pandon donu eta bo sochi na hidden fees eta bo sochi lo meka kun tangele milo ulu chuki muri batani mentan kay pango hai ato pa madal tigina begitu Mr. Tukar na sendi talaga lo turi ye anda po bina ka chiko na chiko turangan na chiko na turang tipo nuwa watake semi tukar na sile chiko na ngono to program na ndo pa dor chiko bi rombuka vakai labo na vaka rombuka ke mambale na konsep sarangani sole bakini bareta ke na sole na ngono go sabe vida na customers sa chiko Dono, taruh binaka. Ketu sa 5 na bulan ko tupe. 5 na bulan? Iya. 5 na bulan. Iya. Ketu sa wala kan ni ada bacungan na 5 na dolu. Na lew ni customers. Versa lew na may naka. Wili kino kimni na tumay balangi. Kaya tal na tigoy bici. Sa awala sar ni 5 na dolu. Ya, 5 na dolu active customers. Iyo, active customers 5 na dolu. Iyo dona kango wewaretaka. Beta nangona kito sulekin bi kito nangalala na Reserve Bank orto limit ta kana nito namba ina 3,000. Orto tu nabi kito doka ko ni sivia na tolun dolu na memba. Iya. Me tolu na bula. Merto nangai reda tale.
Eh? Hmm. Iyo ya sama yochia. Sama yochi na tol na bula. Ar sartor suliang gobe kitu na ngalala me kitu watumburan nito namba me adaw sar na 5 na undolo. Sanche. 5 na undolo. O cha sanga ndo na kena review. Iyo doon ka na review merto reda. Do sona complaints ala kumai sona ilabo ali. Se sona kai singi matata virto. Erto na review ta kaya. Simber ni erto kay sulit albi kito na ngalala. Okay. Go do sanga ilako tayo tal ng doon ng undolo. Always the case kila di sole in its infancy stage sige pakatur na Bank of New South Wales sa may Westpac Bank na ANZ wira na nonra yabu sa tete tu na lo meningele pambutan ni nakatudo ko tiga bu Mr. Tukan na tu na kena lo matar-tar kwenta pa budi kina bike buni no biokano ni tar chukumengo ngo sa gaili mo na bulo ko barta ngo se pepe lelesar sa gaili limondo lu chukilom kaya mambale anda po budi binaka na buku nindo na baka sama keda mbudi nindo na baka sama go ele usale baka sama chuko limo na undolu mantangango kerto takabo tu na transaction na bingauna sabi bia petele sar ngasili tu na kampanye go kla da baka sama chuko di nika keda go taka chuma bichi regulate taka binaka tu na Reserve Bank da wari taka chuga to satu sa go na baka sama liata ni 5 dolu yung da po budi binaka so na kango may talo da gitu matin da baka sama na sole pe baka sartungan na kinadidi begitu ng bangke na kakit ko baka kabu ninda sa rongoda tungo wanda siyang rawanto ninda rongoda merto na tuko na weekend merto na bread banks na ANZ se baka itu na hidden cost bata kina non rawata tu non resilini uira na bangile lebong ko pambuta na kena non da vitang lo chuna kabi na kanikuwa ko mandanga na 5 na undol ko ke baka na taka na resubo ke 5 sen ngai kude tegli korto na bangile leb ko sa raw tu undol la customer kersa didi tu na bese buro-buro ko kanta po binaka pambuta ninda na toko na ndo na bakasama go na bakasama ni sol baki ko sin raw kin na loan medang ausulia ko ang nakayo ko sulia kaya baka naman niya doon na lengka na libo-libo kina waira nyo nang gay tatar tumay kira. Kaya mabale, nabiyabi baka sama nga na libo nga ni kaya umbitin ni Lom, sana totolo kina na kaya sinay na muni boket. Siya bay turangan. Donu kede sa nga ba binaka meda ko tunu chumay. Na ilabo, blete swer sabi, matatar chigo na scam, siya na scam o bitigin ng dollar to slebi ko $1 Kito siya kung bitikin na $1 kung taranga $1 kung bitikin na. God. Lebu na baka sama sarang matanga chimeri tiga buko samba di lebu tugun chumaing namba di kan baka sama talenggori torangan musilini marro itu puana tu anda bo bini kan ni indo na ken lako sa langgo sole go da nonda buli tal tunga nonda marro ilapo na itu okay ko sabar ta chugo be ndo beendre tu weekend ke baka matanga may sabar rumbu ka sa libo chugo $5 menom bondo na madaw ka tumay lag nga mo tabale ndo tal tawan talikan do na $5 junia liko to may vali matang Gay kita tundo batu ya tunggu lebu nga na singin ni mata ka meso tabo tu nakaya nga na singin ni mata ka yung pamuta ni kasabar tagi cumingo sa tosuk na puro-puro nanduan na mua ka sana ngandre bikin na baka sa gomenta sana tawana tu ni pamalo na bokete yo baka sama ndo na baka sama binakatalangaw ni kutumain jinin na ni lebu tu kinabatartaro o tunga ni palang Amerika o mbito chunga ni kinabi puleronan raw wasitu kama da megi 5 nembak ko lako yan asyang asar tunga nindo etaray ngayon na somate asar ni kita tagabi nakasarangan na songko di somate asyang tali nyo gay tumuanggar tali mo seba ibe di na saranga na nalenga sa chungo nalenga saranga ni santa baka rabi baka tampakin do chungo na dinaw sarang may bagay lawo tagi lebong ko lebong akin na bangili lebo kapag akin na money lenders na payroll loans lenders nabunoya ke tubia sunga tampaleta na nonra interest to era na money lenders tu go sa tu sartunga dak nabunoya ke tu sa sanga kino kito ke baka da vinda ba binaka non dai labo da mararoi labo binaka
na sing ni ado may nango na menta na lengkakin. Eh? Hmm. Na tikibu na sing na tikibu ndendre Hmm. iya ni sana tosu chiko santa na rida na non descende sana tikibu tumbu. Santa tikibu yalana na ilawo nda do sulia chiko ina vi songo eso ndando kadivi mai kina menta sol sole va kenikina. Iya. Oni na sulia nga na ilawo nga kuni sa biuta pa tiki kina somate. Iya. Na ilawo nga kuni biuta pa tiki na pa mau. Ni tiki da mai buka lelai kia ni sule nangona nga sa senga kina na ilawo na boketea sana via yala tal tok ngai kia nonda tatara kina vi bokete bimbi watakana liba ando sing vina kata men do en bok no wai I vici vi kandar kau itu ke sing vina kata men bok me tosong na wai en ron no do vi vale sing vina kata men do en biu tumba mai no na vale sing sumara no na rende ana buna kitu lok takina Nabi ka todo kay ay. Ya do. Iya kitu lok takina na vi account. Kaya mo ni kopita kami doon ang model doon po si na mo own innovation go. Indo siendo lang matin tu taliburo sa balata. Sen tal nin duay Australian go Amerika Europe total na puno ito tubatakin na system sa buling go tupe. Betang go customized buli ba katambakin dua Windua na kawai toke nindua na sai burbur watai kianda na Pasifika. Sanjin. Yang go. Na kay balanya na singila ko may bir na bakasa mo baleta ni sing do ta ka sing non ra to boy. Isingin non ra problem. Isingin do na problem mera ta ka bakin na don go na non ta problem o kenda na kawai toke na Pasifika. Ya na konsep ko ni barita ka sa unite pa kay bitching si sa tete sa bibono oni sabing karabi kinongo. Tarumina ngori o tingo Brisbane. Aku nalakoi Papua New Guinea na singatambo ni mataka. O nang baleta kay Papua New Guinea. Baleta ni ruto sabi na katatalenga me sa tikibu may Papua New Guinea na sole. Kembali pala itu pe. Kung sa tingunong ko sole Fiji. Sole Fiji, iya. Sole Fiji. Kaya kenda kede na kawai toke Vici. Menda bakale fomo ino sole Fiji. Tu Vici se tu may palang. Ni bakale fomo ni dolaba na nomnia kande na sole Fiji. Sa nang dolang ko sole PNG. Kaya keda kay PNG may Papua New Guinea kaya tu may palang. Era nang dolaba nga na nonra. Iya, sole PNG. PNG based account. Okay. Nang Papua New Guinea, sole Samoa. Sole Samoa, sole Niue. Sole Samoa, sole Tonga, sole Niue, sole Tokelau, sole Kiribati, Tuvalu. Mersangga induin to lapangan non rendui be account. Vevo no da bonga rendui tukina. Rendui to lapangan non account na bunonga era da butu mekina. Na kiba ko di sa kata todo na boke te kaman saliado. Na to nangon ni na baka samanta mo ni Sulian na interest lelai na biyang bakis na bibula. Pag ni bareta kaya ako sulian ando na somati $100 nga, let's go and take that $100. Na rin tumbo ba lelai si yun na concept go. Siyang sarang kina interest. Siyang sing rani tumbo ba lelai balata wala sarang si o era nampange era rani sulian na tumbo. Balata no era bangatak nga nanon day labo kaya da kumuna ni ertu ikar to lilontak ertu suliabe kaya to point din doon na pasyente. Ertu charge ta kina vi company lebu chin karua pasyente. Iya. Tamani labo lebu kara turo chugo na tumbo na interest ni loans wa. Okay to isanga. Iya evango etupe. Iya. Sing total nga na nito monthly fees. O era na vi bangelele ko umbito kina bango na no muy labo na tumbo ersuli 0.01% so isa siyang sarang tumbo. Sa fees todo nga every angle fees. Gori sarang. Yo kito siya nga. Singin do na nito fees. Kaya kaya computer kina ronan tolo lis may na 5 baki si ruan raw chungan tolo chukina. Yan na kaya nanduin lewu na tobo ni ving karabi ni sole may na ving karabi ni ving bangelelewu era tungko. Iya kembal di bagarita ka juga kembal na tumbu todo ko sala ko tuyan ni na mabel ka sa barita ka
Ngoto bital no Iya. to na business bat kene sili ni ene sing rabando ni na tumpun to na business ke kai chinan dolo to na lomo ni chinembak. Sana Iya. rakai to sana fiuma ya kanta bakin. Yo Iya. na muni tu na ke baka sana baka tumbu tagitu na million ni baka million ko tu na trust account. Iya. Iya. Say coming 10 years. Sana Iya. bebele Iya. billion yo ko just Iya. kama na fika Iya. santos tak. Iya. Ena Di na esa sana biutu nga me baka tu yas. siya nga ebango. Sena Tupe. owas okay laka laka tonangon okay. O sare ta bang Mr. Tukan okay. To was manda 500 na undol ngo. Iya. Ebango. Sana lako chiku nango nang gori. Umaro wale ni tuku na may gori. Na yato nango na lain billion na ilabo na tuna trust. Iya ebango. Sana lewu talanga banga takan na sole. Kempale ya. Sana lewu talanga na ilabo ni sole kampany. Na ilabo nga na ilabo ni sole kampany nga sing ilabo ni trust. Na ilabo nga ni sole kampany rani sulia me loans dombeka na dividends na kabaya me solibe na members na ilabo nga ni sole kampany kimbal jina ni tumbu na ilabo ni trust kito sintra ni tarame kito le investaka me kito wa tumbu ilabo kina sianga sing rawa ilabo nga ni sole kampany kwe kitumbulo chukina na 25 cents. Sena lang na 25 cents ngo esa nang bondo atama ni labo vitamer. Ina okay ni business in a business world you have to use money to get money. Why not investment? Bosot sa laku charge ko nonto taro na bugo baka sa manggo Santo tarmina. Iya, why not? Santo tarmina. Ebango. Satu ngai kira silin to kuni boli hotel apa ya ni da wirmai meron di bango. Monggo ila ko nindo nango no sulen nindo andron dol lo ni ruang amata sama tiang gupu sapa ambeng gosol. Siang ik saran terre ros nga bulundol. Siapa ibi? Dono binaka o bambota o mista ka balila o mista kina balila no bomadala baleta na bibokete. Iya. Ebango. Chico na bokete ni baka tumbu ilabo. Na investment. Investment categories. Ngo na ilabo onimbiuta na bokete ngo kitunge bandron royani kina nomini account ko chico na Fijian Holdings Unit Trust of Fiji, se BSP Life, se FNPF. Beto ni orto ya, erto investment portfolios, investment entities, orto baka tumbu ilabo. Nabuno ko keto binakatakina ni sa niumbita ni sono ni labo ni savings mo nimbita under the savings or investment categories meron ni keto buano droy kina na nomini labo ya kibir na investment portfolios mo orto nangay wa tumbura na nomini labo na nomini sende kwe na buano droy ya ni verto Okay, na sole bindanga na vipokete na lumbange nga nanggale baka tumbura tal. Okay, kamada. Uka ni kami sa pasang bulkan to na embag naman takatak ng bangke. Kaya nangumatuan ng gusol. Au nanggale kilaba kay be ni sando at tumbu binaka. Na leyado ng bangke ni usulian ni dhruy sol. Iyo. Ebango, na vilabo kede kunimbiu tamay wataka monisa ni santola bo dono ni daba. Dono ni bokete ni sana ba dana Fijian Holdings Unit Trust Bucket. O ni sana beauty kina na nomini namba ni Fijian Holdings Unit Trust na nomini namba nga kimni. Ko ni andola ba na Fijian Holdings Unit Trust. Na vengo na kede ni walu tumakina na sende na loma ni Fijian Holdings Unit Trust account kito channel taka kina Fijian Holdings Unit Trust. Kimni mo ni sana gay track tako kimni na lako ni labo may na nomini bokete beto na bokete kede tu na ken statements o ni na class nga bida na labo sa lako na Fijian Holdings Unit Trust o Fijian Holdings Unit Trust nga mo ni na gay check taka chicken na nomini account sa chigo na nito vital no nang ko sa chigo na nito vital no botekir to meraw talanga nyo ni check taka na nomini balance Muni check tatal nga na ni balance of Fijian Holdings Unit Trust. May naloma nga ni sole. Muni kakwatal ni lako kina Fijian Holdings Unit Trust. Muli check ta kina ni
Lama, no mo dili check tagi na bena Fijian Holding Unit Trust or tombo tarando asilin. Oh, da mo na katsuko bay Mr. Tukana na bi para rama tagi chuko na kabe ngani ko. Ya mati mata ngani kalaw bikin daru na toke daru warra chiko daru sar chuko na kabe ngani ko. Na be kanga be bagareta ka Mr. Tukana sali mo ndolu ya kenda ndolu bu chuko na be kanda la daru mo tumay bichi. Ndanga ndo buki bango sa ndo na songo do be ndendre na londa maruika. Enda babu dibina kan sa chungo na sole raun yun ang dola bakina na nomu ni account di ba ando tale ke ba ni ba iPhone sa ra bagarita ka chungama mo ni ba matal takal manda bakan tua ni dami chungangor ni nataba nga nabital no ke ba sa lo mamu dur na sole ni dur kina rawa na buku nabital no siyang talen laba ki mai endo na umay lab mo na sulian ke ba mantanga una bete gabungan na chinandol ni kuwa me na beibula sa na chinjungan ng dola sing ni ba ku kuwa tegi mai si bebe ni ba matal tegi na talamanta na basic step man nga ni sabi la ko ay mindo nung sole account bata sa tumbo kinder nang una na kabilang ko mendor nang kay vital no tal imbaleta ilele bugo tawir sarga non rangkabota ana vital no ni silini dor ba dor chugo na kabilang ko santono binakabat tol nga kaya ni bata na iPhone ni lako na nom ni Safari browser ni ngay tepeta kina app.sole-fintech.com app.sole-fintech.com we kemni na bata na Android phone ni lako kina nom ni Google Chrome Google Chrome ni tepeta kina na app.sole-fintech.com mo nangona nga sala ko may kina na login screen ni Sole ni tepeta ka na sign up ko chigo na sana matawi daki sign up ika nangona la ko may kina na total na screen niya mo ni na selecta ka na Fiji based account iyo o tingaya ni pa muria na bika na bi pamadal taleso na bi tukutuk taleso politiki ni kabina kata na Sole me ava besar nangono ni sana lay submit taka ni sana gay waraka me keto activate taka ni o keto ivici keto na check taka it's a manual process keto na check taka na nomini tamba kena nomini bakini bulan na nomini date of birth nang sana donu kede keto sana gay approve taka me activate taka na nomini account yana vi kai la pa kimi vi kito mana Reserve Bank of Fiji ke kito singi po muria ya Drobes en na lo tange na ni to lesen ni taka na fintech mai vici Naka doon ucho sino mo ni tukutuku ver na sar-sar chumengo baka sa wareta ka chuk na vital ni sidin lango zerim pa na baka sama na mawi na matao baka hindi take mami manda na biyo ka na rin bulan do bata ningo indo ni kalo binaka miki may memoria ni tau ke kim sa tunggo na biyo sa iburur binaka o wande te kimni nga lelo bi kimni sinklay semi tukana ni Google taka na banko ni Google taka ni wataronga ni vitaronyo abokiani ni muni kila ya uba binaka saba sang bulu kantuan yang bakina nunggu taka ba mon liba rusang bulu karuan yang bakina nunggu taka batume nunggu business ini software design software development ivici kena biasa Pasifika obvia bande te kimni tabana ya ni taka bangana num ni bangkai kene karua na Reserve Bank of Fiji sulia beketo na ngalala meketo vador kineto itavi karto wano no beketo tu na vesinga tuntu erto wano no tu na neto garavitavi na Sole kene katolu erto orto na levena chuko na Sole me nantombe kana ngona talentor no vitar tartaliki na tupe mono ke pagaraita kireto korto na ito welis lesiliu na matampo siliu ni Sole mo ni clear to ba binaka Sorry tu naman may natanda to may kilatok dono binaka yung nga na founder kena chairman ni board of directors Taito Tambaleka na former CEO turangan ni Yanuda Wulkachimbenga former CEO ni Telecom Fiji Atu Suatimbau na luwe Savana Suatimbau former Reserve Bank governor based to my Christchurch o kwen dona nona law firm na dana Suatimbau and Sloan dona turanga no David Patrick tikungo may Melbourne o kwen nito o kwen tiuna tampana wa investment
fund manager, Gechiko Ndurimbon Romo, former Reserve Bank managerial staff, Sangga Chiko John Samisoni, na managing director ni Hot Bread Kitchen. Sangga Chiko Lani Raunge, li rotu na Bakingori may Washington na IMF, former management staff talanga ni Reserve Bank of Fiji. Sangga Chiko nga nungungonelewa o Caroline Tukano na Lubengu as an alternate director. Nangona indua na kaya do kinaviau ina lakwa ni nungungonelewa menalay tambe na board na board of directors. Siyang wala nga niyo kaya. Sangga Chiko indua na nito board of next generation directors. Niyo kito sa via kalato wala nito matinsingan go tupe. Tambu. Sa via kalato. Sangga ito na nito board of directors and board of next generation directors. Go ira na lubi kito o kito na fantaka na sole. Ortungo merto nangay tauri sole merto nangay kanda bakina na next 30 years. Sanjen. Iyo. Live na be company siya nga to na next generation directors. So kito siya. Dotan na nito tawo ni Rai. Kito kila tu ni nando na kanta balawe na kanta bakina na sole. Kaya kito sabate una kina na tamungo na board of next generation directors. Kani ka ba nga? Tupe menda wait tauriling takabata. Nangon nga ni sabi ba anday takikina sa tos binakaunggo to ni trust kito menda wait tauriling takabata. Bleto ni kito lele ito nga kito toyo butakatsiko na sole. Kito binakata merambay lewu. Nanon dawi tukutukun takayani. Dawi tukutukun takayani, dawi tauriling atak. Dawi bukay taka nanon da na wale fomu kina nonda pata wongo. Au dawu tu chigo tupe puso jaw. Ni nonda pata wongo na kawai tuki. Jina ni watu ya butaka. Au major shareholder wala nga. Sa chigo na nabudi me na bulo maingo, bulo ko mese, bulo chune. Sana daki kinana nito capital raising sana gay tegebu me soli na shares we ira na member o ira na via invest kina sole mendos mesaka kuni bango kor na sole no nangando na buani buno batu ya semitukana sema mesaka kuni ba me bango na sole o yau baka shareholder na sole ngona nonda I bata kanda lewena kanda to kena talanga o kendra kawituke. Binabalik besar sama itabi kana no tabi talno ni valasilin ne ka binaka di kuwa ka dabo binaka be Mr. Sim tukana turangan di bono patungo na ichu turangan no ichu na turangan tu bonua no da programu bakai labo en bakaraumbuka dabo binaka no rabi baram te ichu bekenta ando nuitak ni turang osos rambati tu Australia ngo en bu ne ken sanga ichu be bati te na sole anda kim sanu itak tu turanganu ni nandona ngona ke to na ker tala radio bulan do bato kala lele butalang ara na binakatal mer may para ram te kitel balilay en bugu di sol no tubaraw woni na bibakan di tekina en ang duatal na ngaw na katarabo kim sa di binaka sama ita batalang ken on program ubaga madawa en no to sala ka kamburaking go na radio bula do bato na kan nugo di binaka taka no to bitokan ito kamay na bitan singa sawoti dor na kami siya matale na singa tusi tiga tumay na singa moniti una isibun dakuan na may atoman na programo ya me sana document na ito ni bingkarabin na eka binibag rumbukan din tayo sabi ko nung binakatuya ni buko ni tabi din so and na bagatora na mo ni mazaong go men non po nalaman ni bici and na matintuan ta sa bitu ya gitu kina bikento e merke na buhay binakatsuk ng bula ke na vale me atop na ngona katarabo e upedi lano po nung nindaw ni bingkarabin ni sabi ko dingo binaka ni sate mode sa katoman tayo mode Sa